Yesu alright, reka nongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza, igicamunsi cyo mu gicacu twakunze bavanye nk'umuryango mugari wa Mr Irene, tudasiba kubana mu munsi ku munsi makuru yacu cyatandukanye n'ubundi muri rusange. Kambifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abadukurikiranye bari mu masaha y'igitondo, mbifurize no kugira umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha abadukurikiranye mu masaha y'umugoroba, biri bwaza kuza guterwa nuko ingengabe yawe ihagaze cyangwa se biri bwaza kuza guterwa n'agace udukurikiranye uherereyemo. Birumvikana rero ngarutse muri studio muri amasaha y'igicamunsi igihe turebera hamwe ibijyanye n'aya makuru akomeje kugenda bikanguka ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice bigize uburasirazuba n'ubundi muri rusange hakomeje kugenda harabarizwa intambara ikomeye cyane, intambara itoroshye habe na gato, iri gusicyanye bikomeye cyane izi ngabo z'umutwe wa AFCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Amwe mu makuru turi bwaza ko twagaruka cyangwa se twibandaho ni amakuru ari kumvikana ku mirwano ikomeye cyane, imirwano itoroshye habe na gato iri kubarizwa no muri teritwari ya Minembwe ndetse no muri santere zose zikikije ino Minembwe. Biravugwa yuko kugeza amagingo ngaya muri iki gicamunsi kikaba gitondo n'umugoroba bitewe n'adukurikiranye uherereye hano ngaha mu bice byaho bita Gakenke, aho bita Rudegu, aho bita Irundu, aho bita Mikenke, mu misozi miremire ya Mikenke hari kumvikana ikintu cyiswe imirwano iteye ubwoba, hari kumvikanamo ikintu cyiswe imijugujugu y'amakompera mu buryo toroshye habe na gato. Tujye ko twarebera hamwe ibijyanye n'ibiterukorabutaka n'ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane, ndetse binavugwa yuko hari imodoka cyangwa se ibifaru bigera kuri 4 bya M23 birimbuwe na drone ya FARDC n'ubundi mu bwoko bwa CH4 kugeza amagingo ngaya. Ni ibintu ngiye kuba nagenda ndakuvira imuzi n'umuzingo, akaba amakuru amaze kuba yatangazwa bikomeye cyane nabiswe inyeshyamba cyangwa se interahamwe za FDLR ndetse n'inyeshyamba zakuye mu kiswe wini wazarendo n'ubundi muri rusange kugeza amagingo ngaya ku rugamba rutoroshye habe na gato kumvikana muri bino bice n'ubundi bigize buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice bikikije santere ya Minembwe. Kiko tweva imuzi n'imizingo 5 kwa 5 tuze ko twajyana mu bindi bice bigiye bitandukanye bigize intara Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu mujyi wa Goma nyuma y'ibitero byagabweyo bakarasa ku nzu yo bita General Emmanuel Sultani Makenga, umuyobozi mukuru muri Alliance Fleuve Congo cyangwa se muri AFCM 23. Nyuma yuko barashe inzu yiwe, biravugwa yuko n'amasasu ari kumvikana mu bice bikikije uno mujyi wa Goma. Bivugwa yuko haturikiye ibiturika biremereye cyane, ibiturika bitoroshye habe na gato hano ngaha mu bice birimo aho bita Mogoma. Bivugwa yuko bahaturikirije ibiturika ndetse bikanaturikana abaturage ugoze n'izi ngabo za coalition. Gusa nanone amwe mu makuru ntakire bivugwa yuko abasirikare ba coalition cyangwa se bizingi ngabo za leta ya Kinshasa baje kuba bagenda baragana muri bino bice, bose baje kuba bagenda barafatwa amateka mu buryo bukomeye cyane na AFC 23 ku rugamba. Twavuga yuko ari ndimbura mugabo, ku rugamba twavuga yuko ari kirimbuzi mu buryo toroshye habe na gato, n'ubundi muri rusange muri bino bice bikomeje kugenda birabarizwamo intambara iteye ubwoba mu bice bigize intara Kivu y'Amajyaruguru hafi n'umujyi wa Goma. Ano nga Mikenke biravugwa yuko M23 yongeye kuhatega ambushi iteye ubwoba ikayitega ingabo za leta ya Kinshasa, nubwo drone yabo yaje kuba yagenda irakora amabara n'amateka atoroshye habe na gato. Alliance Fleuve Congo nayo ije kuba yagira gutya ibabaza umwanzi, byabaye nka ya ndirimbo bajya bavuga ati nkubitira igini mana, yakubise ikintu bita igini mu buryo buteye ubwoba, yabakubitishije ikintu bita inkuba mu buryo toroshye habe na gato, biza kurangira nabwo batumijeho izi ramporo, izi drone nibwo zagiye sesekara muri bino bice, n'ubundi imirwano yongera kugenda irubura, yongera kugenda irahindura isura mu buryo toroshye habe na gato. Bityo rero ngiye kuba narambura ayo makuru yose. Niba bwa mbere sanze hano ngaha kanda subscribe, ufungura akazogera, ukande kuri like, wandike muri comment section, kanda subscribe ariko kuri iyo channel uri kureba hejuru y'izindi zose bayita Irene Plus Info 1, kanda subscribe, ufungura akazogera kugira amakuru yacu yose ajya atandukanye azajye kugira 5 kuri 5 n'ubundi nkuko ubyifuza. Yedi Mr Irene bahereje ikaze munyemere twinjire mu makuru yacu tuyahera hano ngaha mu bice byegere teritwari ya Minembwe cyangwa se santere ya Minembwe. Hari kumvikanamo ikintu cyiswe imijugujugu y'amakompora itoroshye habe na gato, hari kumvikanamo ikintu cyiswe imibunda niteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo mu bice birimo aho bita Bidegu, ukugaruka hano ngaha Irundu, ugukomeza hano ngaha Mikenke, Karingi, handi bahita ngo Kibadi, Gakenke, hose ni ahantu ari kumvikanamo imirwano iteye ubwoba. Ni imirwano ikomeye cyane, bivugwa yuko ingabo za coalition zakomeje kugenda ngo zirashaka gukora ikintu zimaze iminsi zitangaje. Listen to me very carefully. Ku munsi w'ejo hari amakuru yazindutse yaciye ibintu ku mbangurukana bumenyi cyangwa se kuri rezo social, bari kuvuga yuko Alliance Fleuve Congo yakuye muri Minembwe yose yamaze kuba yafatwa bikomeye cyane n'ingabo za coalition. Ni operation yapanzwe n'uwo bita Colonel ni General Masunzu, Pacifique Masunzu, niwe wapanze operation yuko bagomba kwigarura ino teritwari ya Minembwe, Mikenke, Bidegu, Gakenke, aho bita za
za Irundu uzamutse hano ngaza Karingi hose yavuze yuko zira centre zose zigomba kuba under controlled n'igisirikare cya leta Kinshasa cyangwa se n'igisirikare cya FARDC kiyobowe na Republika Demokarasi ya Kongo President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Noneho mu gutanga izo operation mu kuvuga ibyo byose nibwo yatanze itegeko ry'uko bagomba kugira gute kugaba ibitero karabutaka bakataka bikomeye cyane bariye Karungu ivanze n'Amavubi. Uze kunyumva neza batake ibino bice mukwataka muri bino bice ari biturika byumvikanya no nga muri Bidegu ari naho bari batakeye ku nshuro ya mbere aribwo batakaga Alliance Fleuve ko cyangwa se AFC 23. Ibi biturika byatuye cyane nga mu bice bya Bidegu byaje kuza gutera ikintu gikomeye cyane bitera ihurizo n'ikibazo kitoroshye abi na gato aribwo base batangira bagenda bavuga ubwo ni Wazalendo ze namwe za FDLR kumangora nyabaga bidoga bavuga ko yuko ngo baje kwa bagenda barakubita M23 ngo bakayikura mu bice bya Minembwe ngo baje kwa bagenda kandi mu byukuri Alliance Fleuve Congo yahise ibihunyuza mu masegonda make cyane ubwo twabonaga uwo bita Colonel Rugabo muri MRDP twirwaneho azatangaza avuga uti bwana abaturage batarama mu dukurikirana day to day Mikenke Minembwe Bidegu n'ahandi hose turacyafite mu maboko yacu. Ahita avuga ati mayi gasopo ikomeye cyane izinyeshyamba zawo zirendo ziri kuza zivuga ngo zaje kuba zagenda ngo zirigarurira ngo zira bafata ikise na Yesu avuga yuko nta kintu na kimwe bigeze bafata muri bino bice ndetse ibyo bice byose bakomeje kugenda bavuga yuko bafashe bikiri under controlled na AFC M23. Ayo ni amagambo akomeye cyane yatangajwe n'uwo bita Colonel Rugabo ku munsi w'ejo ndetse aranabigaragaza cyane. Uyu munsi rero ikintu cyaje ko cyane cyumvikana muri bino bice mu mirwano ikomeye cyane twavuga yuko yazindukiye biravugwa yuko mu kanya gato gatambutse izi ngabo za coalition zaturikije bimwe mu bifaru cyangwa se zimwe mu modoka z'urugamba izo bita main battle tanks za AFC M23 bakoresheje drone ya CH4B zigera kuri enye. Ibifaru bigera kuri 4 rwose akoresheje drone za CH4B zigera kuri 2 n'ubundi muri rusange kuri urugamba rwabereye muri bino bice. Urumva yuko ingabo za coalition donc kugiza amaginga ngayo zozo ziri gukora ibikorwa bisa nko kugira gute kwereka Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 yuko bashobora kuba bagira gute bashobora kuba bayikura muri zino centre zose muri zino eneo zose za Minembwe iri gukontora cyangwa se iyobora n'undi mu buryo toroshye habe na gato. Alliance Fleuve Congo nayo ikagaragaza neza yuko ikiri stand by ikiri steady ku buryo kitava mu gice na kimwe hano ngaha muri zino centre za Minembwe Mikenke Bidegu ndetse n'ahandi hatandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Urugamba rukomeje kurimbanya, urugamba rukomerwa nago nababeshya, urugamba racyagomeje kugenda rufata indi ntera. Abawazalendo mu kanya gato nibwo batangaje ayo makuru avuga yuko ibifaru ndetse n'ibikoresho by'urugamba bimwe na bimwe bije kuba byagenda birasirwa muri ibi bice bya AFC 23 n'ubundi muri rusange bije kuba byagenda birashyirwa hasi mu buryo butoroshye habe na gato. Ayo makuru yoyo niko ahagaze cyangwa se niko bimeze bije kuba byagenda biratangazwa bikomeye cyane n'izi ngabo za coalition cyangwa se za FARDC FDNB abawazalendo cyane cyane n'izinera hamwe za FDLR batangaje ko rero bamaze kuba babirasa ariko nanone kandi urugamba ruracyarimbanije ravuga yuko M23 nayo yabateze ambushi iteye ubwoba hari mu majyaruguru ya Kivu babateze ambushi already icyarimwe nanonga mu majyepfo cyangwa se nanonga mu bice bya Minembwe na Mikenke babatega indi ambushi ni ambushi iteye ubwoba ni ambushi iteye agahinda gakomeye cyane ku ngabo za coalition bitewe n'uryo ki amakuru mfata cyangwa se nkora ko batarama banje bambwiye yuko abasirikari benshi bagera abasirikari bagera kuri 6 ku kanya b'abagenerali base bahatakariza ubuzima kuri izi ngabo za coalition ubwo navuga izinera hamwe za FDLR Wazalendo n'abandi batandukanye base bahatakariza ubuzima mu buryo toroshye habe na gato ndetse M23 yasigira nabo ifatamo matekwa muri abo ngabo yari yamaze kuba yagenda irafatira muri bino bice n'ubundi muri rusange. Urugamba rwo nago nakubwira ngo rwahagaze urugamba racyarimbanije ruracyokera mu buryo toroshye habe na gato ari kumvikanamo imbona n'inoya mu majyaruguru ya Kivu ahiswe Mogoma hongeye kumvikana ibiturika bitoroshye habe na gato bivuga yuko ari ibitero bigabwe n'ingabo za coalition babigaba kuri AFC M23 kugira ngo bayikore muri bino bice ariko nanone bikoje kugenda birahindura isura ndetse M23 yakoze icyo bita gukubita igini. Ndagushimiye cyane abatwaye makuru acu batangiye kugeza arangiye kandi reka nkubitse niba rugamba bisanzwe no ngaha kuri Irene Plus Info 1 cyangwa se kuri Mr Irene kandi subscribe ufungura akazogera kugira ngo amakuru yacu yose agiye atandukanye azajye akugera gatanu ku gatanu ubundi nkuko ubyifuza. Nkanda kuri like wandike muri comment section ijambo tumwe 5 kwa 5 n'ukiremo imitima myinshi cyane. Njye no mutaramanyu Mr Irene mugire bibe byiza naha mukanya.